Hello Tuni Kuki channel MIJOUSE na bon chawen lim nei vin Tuni ahi kolgam boy na ho le ei Kuki cha te kilhep na ho neu cha hin sei kit hoi tin kolgam boy na hi het so ke wa hi in 2001 la ya patna kum iza ram khat sung hi boy to ba Tuni chan ge ya hi agam sunga government jong hoi ta function thei ta lo hi in AHIN la hi chika a jong hi zan hi a chu earthquake kit nin ti chu lin na sata ki ling kit nin hi chiwa jong hi agam sunga in izat ham khat achimin mi izat ham khat jong a ti ho jong hi mu AHIN boy na chung chona wang se na chung chona wang se na ti ding a hi ta in hi chiwa hi ga velo hen tu le tu a hi America gamsunga meeting mithim hon asai na wa cha hile tu chan ge ya hi mithi kimudo hi mi sang khat aling tai ti a hi in AHIN la hi chiwa mi sang khat amu zo wa jong hi in iza nam khat achim ho hi la do hinai lo a hi in hi za chu mi iza nam khat hi thinalai dinga jong hi gin mo a hi in hat dan ho jong chu iga ve nai le 7.7 magnitude na kiling a hin ti chu ei ho gam sunga lin hung kiling ho hi het de wa hi in hi chi ho hi 3.4 point ti ho a hunga hi jong le nasa ki sama ma jing a hi in hi chinaka a chu Burma gam sung hi hoita iga het theine diwa chu infrastructure ho tilhen in kisa adan ho ahi lawa hi le gamdang gam khang to ho banga hi det ta in kisa jong hi be se lo ahi in agam hi gam khang to be se ahi nai lo ahi in ngaban le ama ho value momong tilhen asmi sum le Burma sum jong hi ite ka ahi le ama hoi backward momong hinalayu ahi in zan hila a jong chu a hopi sunga in sang ta ho jong hi ana chim hla in mi khen khat wang chu ana zam do vin AHIN la tam zo pi hi zam do zo lova a ina hi ta chu ana chip den ho jong hi tampi a hi in US journalist ho mi thim mi ching hon a sei na wa chu hi le tu a hi mi sang khat bep kimudo a hi in hi chi jong hi mi sang som lang hung phan te ti chan ge ya jong hi ama oin a seivin hi chiwa hi athi ho chung chang bo u seiwa hi in athi hi lova hi chi lin ki ho je a hi akitong kha mi izan ham khat asang te la jong hi kit na hi ti ho jong hi ga he thei diwa in sewa hi in tu le tu a hi Burma gam sunga a government jong hoi ta function theilo hi chinaka a chu democracy deina a PDF ki phu a NUG in alam kaya a government adowa government khel na dinga hi to gon anei naw hi kum iza nam khat hung chi a hi ta in hi chiwa boina chung chona tu chunga agam sungo wa hi chi to banga ha ta lin ahung ki lin kit na hi le agam boina chung chona hi boy kit a hi in hi chi iga he theini diwa chu hi chi to banga 7.7 na hat na lin kiling hi masanga jong chu Nepal gam sunga ana uma Nepal a jong chu mi tampi ana thi a hi in hi chi to banga chu tu chunga jong hi Burma gam sunga hiang hin hi chi na chunga hi US leader i het de hin Donald Trump hi hungkai tha a hi in tu le tu a hi ama hin gam dang ho jong sengson a bol khum jing hi ta chu India chan ge jong hi a hin bol khum a hin ama hi thudo na nei win a video ho jong chu in a mu ta mai the wa hi in a video ho wang kain vet sa lo ding a hin hi chiwa journalist hon Donald Trump agado na wa chu a hi le Burma gam sung ahung boya hi US le Burma hi a relation hoi lo mama amani ki ka a hi I chan ham khana ki hian dan na a hin US in jong Burma gam sunga hi sanction I jan ham khat a bol khum a hin hi za chu journalist ho hin
US President Donald Trump hi thudo ana nevin Myanmar gamsunga hi chichan gea GENTHEI ha satna ato na chungcho na wa hi nangin I tabang lunggel na neyam Myanmar gamsunga ha satna LHUNG je a hi a leader pau ming online in jong wa noile se na country izat ham hi che hola a jong hi panpina ana thume ti ho jong chu imo a hi in hi chi panpina athu mawa hi nangin I tabang lunggel naneyam ti a hi Donald Trump hi anadong ovin a hi le Donald Trump in sanction ki bol khum jong le hi chi to banga GENTHEI ha satna ato na chungcho na wa hi US in jong ki thopi ding a hi ti a hi thulu na anane ti jong hi mu a hi in tu ni chan ge awang hi hi chi ahin ki thopi win hi chi ahin pi ve ti wang hi akimo chet nai po in hi jong le aman jong sanction abol khum na gam hi jong le tu a hi akithopi dinga aman jong except abole ti jong hi mu a hi in Burma gam sunga a capital wa noile si to aki connect na airport lane pe na ki he hi chi airport na jong hi nasata lin anakili na chu van leng lendo na airport ho a hi tower so ke a hi in koi van leng hungam a hi lawai le pung iza na hung ke pando ding ti ichiwa information ala na pe no tower chu tu a hi chimhla a hi tain a chipla pha na chu vanoi le se to ki connect na ho jong hi I chan ham khana hung delay dinga hi mu a hi in US hon asai be na wa chu a hi le hi chi Burma gam sunga tu chunga earthquake uma hi chi wa lin klin na asu set ho hin scroll izan ham khat man asu set a hi in hi chi ahung kile do na dinga hi Burma gam sung ahung sim do kit na di wa hi kum sagi lang hung lut in ti a hin kum sagi keu hilovin tu a hi a government function lawa khat la khat civil le government ki do na chung cho na jong hi hi chi to bang a uma hi le kum sagi ate pi the vai le Burma gam sung hung ki sim hoi kit na dinga hi kum som ni lang hung lut dinga hi mu a hi ti jong chu iga a het the de wa in se wa hi in hi ta chu wa noile si to ki connect na ho zo se izakai asit pha na hi tu a hi panpina nasata thu mawa a government jong hoita function lo a hi ja a hi India in nasata pan ala in India in hichiwa he agaleng lutnin nasata kithopi na abol tai ti ho jong hi mo in chiwa akithopi na wa India in damdoi hi han ne le cha ding hi jong le aga kithopi na ho hi chiwa hi limla ho jong mo a hi in Dr. J Shankar in jong a boy a ha satna chungchanga hlamon na thu ana saina ho jong chu imo de wa hi in hichiwa hi tu le tu a Burma gam sung hi chi to banga boina alhun na chunga hi gam thum hon ki thopi na a bol tai ti jong chu mu a hin a hi le hi chi gam thum la chu gam khat chu India hi ta in gam ni te ni chu koi ham iti a hi le khat chu a hi le China a hi in China jong hin Burma gam sunga hi pai poimo ta alhun a hi ja a chu ama hon jong PDF jong asu lunghan theilowo a government jong asu lunghan theilowo hi ta chu Burma gam sunga a pipeline no asit lo na ding te ya hi to gon aneiwa neutral a hi na ato jingu a hi in hi ja chu ama hon jong China in jong ki thopi na a bolin athum na chu a hi le Russia in jong tu a hi Burma gam sunga ha satna GENTHEI na ato na chungcho na wa hi ki thopi na ahin bole ti ho jong hi mo a hi in Russia ho jong hi tu le tu a jong hi Burma government to relation nei hoi pen a hi in India wang hin khutita a junta support jong a hi po in hi jong le a neighbor khat a hi in aban le India in jong Burma gam sunga hi project na sata nei khat a hi ja aban le India a dinga jong chu Burma hi na sata a gampoi mo khat masanga pat na thusim ana sa
India le Burma kika a thusim izan ham khat jong ana umsa a hi ja chu India in neighbor country a hi dan dung zuya chu nasata akithopi na abol vihti ho jong hi mo a hi in akithopi masapen chu India te a hi in abana China te a hi in abana chu Russia te hi chi GAMTUM ho hin tu le thu chan ge ya hi hi chi news in sim chan ge wa kithopi na ahin bol wa hi in gamdang tampin jong kithopi na ahin bol deu hi ta san hi in tu ni chan ge ya Burma gam sunga hi chi to bang GENTHEI ha san na ato n chungwa pathinin hlamon na lungmon na hin pin tin agam sungwa igel sanga mi atam thilo na dinga jong hi itaw nawin I he divin kanami te ho kain te min hi chi to bang thil hung ho hi nang chung si sa hung hlungin ti a hi lo la ke chung si sa hlungin ti ti jong hi sai thei a hi po in pathin na to a hi in hi za chu pathin hi nga tu chunga GENTHEI ha san na to ho jong hi iga gel do de win kain ti min hi chi Burma gam sunga lin kilin hin Burma gam sung keu a hi po in Thailand jong ato kha a hi in Thailand jong hi tong kha jong le 90% tabang hi Burma gam sunga hlung a hi ja chu Burma gam sunga hi nasata lam len ake na ho a hi lawai la building izan ham khat a chip la na ho jong chu imu so ke wa hi in azam do man chu azam do man hi ta in azam do man lo jong hi nasata tu ni chan ge ya hi aboi pi wa in sit na ho jong hi a phel wa hi ta chu mi hing umam a hi lo le koi koi a del pham ti ho jong hi video ho a jong chu vet nai le vet ngam lo a hi a hi chi wa Burma gam sunga lin ki ho aha dan chu niau khat iga a het theini divin ga sele han thing phung a chang se a ding jong hi ding theilo hi la uma hin mi he mo jong ki cha a ground na agal hai do wai jong le a leisi chung jinga jong hi ding theilo a hi in leisi chunga bon tho lo na dinga cement type ma block ki dam ho jong ho hi chi ho na san ge jong ho leng do lewa ki hot a hi in hi ja cho hat ma jing a hi in tu ni a Burma in GENTHEI na chung chu na GENTHEI na ato na ho iga sai thei ho hi chi chan chu hin tin tu hin eima India gam sunga Kuki cha te ikilep na ho hi ga velehen Amit Shah het de hin Home Minister Amit Shah in masanga 2022 laya ana thu sei na ho jong chu imu so ke wa hi in aman thu ana sei na a jong chu Kuki cha te a dinga kumnga hoita support ne bolvin kumnga sunga hi hoita support ne bolwa hi le Kuki cha te khutna thal dom koima nom ta lo de wa hi ti a jong hi promise na bol hi in a hin la tu ni chan ge a hi I ma cha Kuki cha te a dinga a to do umbi ese nai lo to banga hi a umin hi ja chu ichi thei de wa hi in phan ma sa jong chu rally nei ding akiti in a hi le KZC hon to gon a hi nei win a hin la ma hon phone a hin ball kit no win hi ta chu na ball vai le ho si chi ding a hi chi sanga chu ball da win lang ki ho ti a hi thu an sei wa hi in hi ja chu mi pi vanoi le se na ti jong la hen isei ke lo mai the wan ku ki cha te chen na zo se a ki got na ki ne ya really hoita nei ding tu chunga hi ku ki cha ten separate administration akimulo vai le kinga lo ding a hi ti a to gon akinei na chung chu na chu ama ho hin ki ho vai le phazoding hi really na chi sang wa chu ki ho wuti ti a hi thu a hin sei win hi chi thu a hin sei na ho jong chu ki lep nangen aung hi ki tain a hi le tu chunga jong hi KZC ho hi Delhi a aung ki koviti ho chan ge jong hi mu a hi ki nin hi chi wa jong hi ki lep na hung hi ki ding a hin a ji chu hi chi wa Home Minister pa interview a bol na pau video hi neu cha ga veleu chan he chit thei de wa hi aman a sei na cha hi le Kuki le meite ki ka a hi tu le tu ai peace talk a chi lajing president rule a ki ko in a hi le tu le tu ai chamna a ta in school a ki hong tan
ho in na ki hong tan kai hlang ho jong a ki hong tan hita chu aban bana hong ki hong ahita in Manipur gamsunga hi chito banga boin ho hi ama sapen jong a hi po in masanga jong khat la khat ki ka a boina hi kumthum kumli ana chi jing sa a hi in tu chunga jong hi chito bang boina hi hung kit na hin kumni kumthum hung chele hung phatan ti ti a hi hita ingai nep danu le athu sei dan ho hi ga ngai hlaleu chun het dewa hi in ni za chu hi chi video clip neu cha hi ga the LOLHIN. सबसे बड़ा सवाल एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय। देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दो समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी हुआ 3 साल 4 साल चला है और हजारों लोग मारे गए हैं। अब मणिपुर में कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है, रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर को हटाना, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर मैं मानता हूं प्रेसिडेंट रूल लगाकर भी जब तक प्रेसिडेंट रूल को दोनों कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेसिडेंट रूल भी सफल नहीं होता है। इस स्टेज आते ही हमने एक क्षण की देरी नहीं की है, प्रेसिडेंट रूल लगाया है और अब दोनों समुदायों के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ रही है। अमित शाह जी, अंत में यही सवाल पूछूंगी कि आपके चिचुआही नहीं चिचन गया ही कॉल होहिन इजोल है मवा दुनिया ही एहो कुकी चाहते लुंग थेंग ता असई से इंगाई वाही ले कोई मचान इथु अहिन सही लो वही tu chunga chong chu I really ding chu ahin cancel win I cancel zo wa chong hi ama ho hin free movement thaina dinga to gon ahin bol win ahin la hi chi hi eima nam sunga ta chanu ta chapa hon pan ahin la akit no wa free movement ahin bol sa lo pha na wa chu ama ho lungel bang achi la thei lo pha na chu tu a hi ke ho pi dinga ahin ko a hi in ahin la hi chi ho hi peace talk dinga iko a hi bo wen hi ja chu hi chi ho hi kichi thewa nga in tu chunga hi ku ki cha ten azat zat I seva mi ngai ma ding mi ngai da ding I sei sang wa hi ku ki cha te a dinga separate administration a to ka in center to ki ho pon te center to ki do jong a hi po in hi ja a chu a hi theya hi le gam sunga hi lungmon na hlamon na permanent peace theina dinga hi separate administration ne pi lo wa hi hi thei lo ding hi ti a hi din na kichi ta khat hi inei lo wa hi le inam sung wa hi boina hi chi sanga ho zo hong jing ding hi ti jong hi ki sei do no men hi aban le ei ho nam sunga boina ga sei le hen phat ma sa chu nisimli April nisimli ni lehin hichiwa hi hun festival gohatia ki mangding hi ti a thuso hong ki mu chu tunia hi clarification cha chom tribe sunga leader hon het sa na ahin bolvin hichiwai ga velo chun thado in pi Assam in zong hichiwai thuso het sa na ahin bolin ama hon aseu chu ahila bona wang in simki lo diwa hi ahin lai het theina divin ga seileu hen hichiwa
thado in pi asam hon ahin sei dan no hi ahil hi chi ahung ki hlut jong ahung ki hlut kha po in asam in pin jong anaki het kha pi po in hi chi to bang to gon ki nei ho jong hi a hi ding dol ta e ma custom dol ta chu thado in pi asama ahin hlut diu hi chi ting le chun thado in pi makai na chu thado tribe hon hi chi to bang festival chu ki mang thei ding a hi in a hin la hi chi ho hi thulam leng to bang a hi ti chu mi phabe min ama lungel a hin go nova to gon anei wa hi in hi chi hi tu le tu idin mun to akito lo je en koi machan akito sat poi hi chi koi machan aki het pe poi hi chi to bang hi ki mang thei pon te ti a hi thado in pi asam hon jong a hin sevin aban le hi chi langa jong hi thado tribe council hon thu so a hin bol kit now press clarification a hin bol na wa hi a hi le hi chi hi tu ni a hin bol wa hi in ama hon a sei na wa cho hi le tu a hi thado in pi ti ta la wa hi adang dang TSA a hi in TCI a hi in ti chu thado community international ti ho ki phut ho hi anti Kuki a hi win hi chi ho hi thula a hi po vi hi chi to bang hi ke hon ka he kha po vi aban le hi chi wa ama hon a seina wa hi lam zathang ama hin lam masanga leader khat a hi in a hin la ama hin anti Kuki a na a hin to pha na hi ama hi thado wa ko na jong ki jaw sa talo ki het jong ki het pi talo a hi in hi je a cho ama to gon michael lam zathang hau kip ama na to ho hi ke hon ke het pi po vi ama ho hi geng tai man na tong a hi win hi ja a chu ama oi thula thei a hi poi tu ni a patna hi thado tribe council ti lawa hi koiman i macha na ta san lo de hi ti a hi mi pi henga het thei dinga thu so a hin bol wa hi ti chu ni chawa hi iga het thei ni diwa in se wa hi in a hi le michael lam zathangin thu khat asai na khat ga wa kit lo hen aman a hin ta ham a hi lo le midangin ilungel isei ham ti wang chu ake po in confirm wang aki bol po hi jong le hi chiwa a hin sei na a chu a hi le Kuki underground ho hin Kuki thingnoi ho hin ki boy pi ding a het lo pha na win tu a hi thado tribe chunga hi chito banga hi na atong e ti chan ge jong hi thu a hin sei kit ta in hi chi hi ei ho nam sunga azat zat khat la khat ki ka a ki boy na thei a hi lo le ilungel ei ma lungel bo chi pi ding igot na pau hi pai hla lew han inam sung hi dam thei ding a hi in a hin la keilam kai khat ka hi in a hi la vai le keilung gel chi te han ti ho hi igot lai sewa thil phalo ta hung so do ding hi in tu le tu a viral khat jong hi ga velo hen inam sunga dinga pan hin la jing KSO Delhi president pa hi chi chungchanga thuki so ho anaunu visa man ho chungchanga thuki so ho jong chu ivet na hi le khana dinga chu po nat auma hi in hi chi ho chu a hi thea hi le hi chi social media mang cha hi khat la khat iga ki social wa a hi lawai le GMDFI ti wa mi chi ho a ko na bo hu pathin dana isei ho jong hi inga de wa hi aji chu tu ni a hi ho bung khana ki loi na hi a hi le ho bung chu iza kai hling a hi in na ki vui ne ding jong ho bung hin tin na hung pin do na baptize na chan na jong ho bung hin tin a hin la hi chi ki loi khom na adang ho ti ho vel ho ministry za chom ke bol na ho a hi ita sana hi le ita san dung ju ya holding a hi bo win ita chu I ho bung dal hi la na to ding a hi poi azi chu pathinin bible in jong anasei banga chu ho bung kiti ai anasei ai in ministry za chom ho anakimin pha khalo wa hi in hi za chu I het thiam nga in na dani hi hen nanop ni hi jong le na hin boy pi ding chu na ho bung ho hi bo vi adang ho chun het pha jong na hin nei lo de wa hi za chu pathian ho hi a hi le
thil hi ima sang ding in nung sang ding hoi ta vet to a thu sai ding a hi in khat la khat ei le ei ki ka a hi ta ki social na ho hi ka nammi te ho bol da leo hen ei ho ding a dam theina hi ding a hi ti su a chaina ai ga sai the win tin hi chi chan chu kol gam boy na le ku ki cha te i ki hlep na chung chon wa i ki hlep na chung wa i chi theina diu le tu nung tu ban ting le i pil theina diwa neo khat iga ki hil na ho a hi lo le I het thim na diu le I lungo a ke hon theina dinga in se wa hi in ama sa jong ki ho ding a hi ti a kinem ta I lai wa I ma lo the a hung so a hi ta in tu chan ge ya hi ta san ki na wa na I to ke wa hi le chun I movement pau hi ta san na bo wa na I to deu ham a hi lo wai le I tup ta wa I bol ham ti hi question len ta hongum khading hi iza achu mi pi tampin jong tu a hi igela hi le hi chi separate administration imu ta deu hinam ti a hi alung thoi loi tampi ta win tu ni a hi kinil na ai lawai le debate tam na pen chu a hi le tu ni a hi sa ki mu hi hen lang hi le koi ho ingo deu ham a hi lo le ki mu hen lang hi le koin elam kai ding ham ti hi I boy na pen wa hi in hi je a chu masanga pana kana sei jing a hi in ku ki cha te inam sungowa system pa hi isim hoyo ngai tai ki loi khom na pa hi ahung di thela wa hi le GAMTUM idel wang wa hi I vai poding jong thailo khoma vai in ho mo wa hi le ei ho ka boina hi chi sanga tamzo I to na lai de wa hi ti chu na chaina I ga sai theo in tin tu ni ku ki channel ve zo se na chungovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bu jing taw hen